iparraldearen departamentu propio baten alde zaudete edo ze iritzia aukaztu honen inguruan? Ez dakit, bai berdin, ez dako ez departamentu bat, oaiko egoera baino hobek izanen litzateke, ero ez dakit. J'ai pas trop d'avis sur la question, je suis assez partagée. Je suis pour, mais l'indépendance, ouais, c'est un sujet super délicat, je pense. J'ai pas d'opinion propre, j'ai pas d'opinion fondée. Je m'intéresse pas trop à la politique, donc j'ai pas d'opinion propre à moi. Je peux pas vous répondre franchement. Non. Non, pourquoi? Parce que, à mon avis, ça n'est pas une bonne solution. Parce que il ne faut pas morceler. En morcelant les choses, on les affaiblit. On peut rester quand même dans une union sans avoir une indépendance absolue, mais on peut avoir un degré de liberté suffisant pour que comment dirais-je, les coutumes, l'atmosphère, le mode de vie soient préservés. Mais sans pour ça vouloir absolument créer une espèce de fédération politique indépendante. Je crois que c'est une erreur à mon avis. Pays Basque, on est d'accord pour qu'il soit un département vraiment indépendant, autonome. On est d'accord. Oui, aussi pareil, je suis pour l'autonomie, ou pour ça, en quelque sorte indépendant, oui, tout à fait. Ouais. Ça mériterait toute l'activité économique, oui, je suis d'accord. Non. Contre, oui. Oui. Pourquoi Parce que je pense qu'on préfère rester dans un département des Pyrénées-Atlantiques et dans la région Aquitaine. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt que de toujours séparer, je pense à la tour de Babel, il vaut mieux essayer d'unifier, pas toujours se séparer. Je ne suis pas contre, hein. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Je pense que ce sera une bonne chose quand même. Bon, je pense que la gestion en plus petit, je pense que économiquement, on se gérera beaucoup mieux, je pense. C'est important pour développer la culture basque qui au niveau de l'Aquitaine n'est pas bien représentée. Ouais. Ni departamendua esan ez dut nahi departamendurik, nik nahiko nuke Euskal Herriak ukaitea bere independentzia osoa eta horretako jasan guk behar ditugula gure baliabideak lortzeko hori eta instituzio propioa hori bai beharrezkoa dela, guztiz beharrezkoa, baina behar bada momentu hauetan departamentua ez da egokiena eta gauza da Frantzia lortu behar da bai hemen eta bai leku guztietan deszentralizatzea albezain bat. Egia esan ez dut asko entzun horri buruz, baina ni horren alde nagoz, ez dakit, iparralde hiru probintzik elkarrekin funtzionatzea nik uste dut Euskal Herri buru jabe baten alde hobea izango litzakeela. Comme je suis Bernic, habitant au Pays Basque, je suis pour le département des Pyrénées-Atlantiques et après je comprends que certains Basques veulent avoir l'indépendance du territoire basque. Je suis pour, oui. Oui. Déjà par rapport à nos sources, par rapport au Pays Basque, voilà, c'est très bien de revendiquer tout ça. Hemen asko jende bezala ni alde naiz, edo bederen departamendua edo behar gehiago. Hemen erakunde batek nolazbait gauza dezan, gorputz eman dezan hemengo egoerari. Bistan da, hemen badu hainbeste denbora hori igurikatzen dugula, jada 81 urtean, orduan Mitterrand zen kandidatuak ere hautagaiak hitz eman zuen izanen zela, eta horrek orai egiten du 30 urte, eta ez dakigu noiz bukatuko den. Batez ere beti eztabaida da autonomia, departamentua eta ene ustez eztabaida faltsuetan sartzen gira eta departamentuan nik ikusten dut gehiago zepo bat bezala eta azkenean autonomia independentzia da eta departamentu batekin nintzateke ados izango ez. Zaki bate erraten dute ministroak ez dela ados, gero bakotsak bere iritzia, baina ni niretzat ongi ditzateke, gero bakotsak bere iritzia, eskolarentzat eta ongi.
Bon, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout d'ici, mais bon, c'est vrai que bon, je suis aussi de Bretagne, donc là aussi, on voudrait peut-être l'indépendance, donc ça recoupe un petit peu, je pense. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Euskararen egoera hemen iparraldean, Ipar Euskal Herrian? Niri iruditzen zait behar egoera pixkat hobetzen ari dela ikastolekin eta, baina ez dakit, Baionan eta alare hainitzen zuten ditutzu frantsesez, behar eskuaraz baino gehiago, ez dakit. Je pense qu'il ne faut pas fermer les ikastola et tout ça parce que c'est important justement pour la génération à venir, surtout de garder quand même cette signification du Pays Basque. Larria ez zait gustatzen ezatea, baina egoera ez da, itxaropentsua bai, baina basua da, nik ez da ikusten ez dauka zea presentzia handia. Il y a l'Iskastola. Tout est fait pour qu'au Pays Basque, on éduque nos enfants en basque. Et il ne manque plus qu'un département propre à ça. C'est tout. Nous ne parlons pas basque, mais apparemment ça se passe bien, non? Il me semble qu'elle est de plus en plus présente d'ailleurs. Bon, je pense qu'elle est en bonne voie. Hein. De toute façon, il faut quand même beaucoup de temps. Disons que ça a commencé quand même fin 60, début 70, où ça a commencé à débuter la première ikastola. Donc bon, après, bon, je pense qu'on a fait quand même un très grand effort, quoi. Donc je pense que c'est une bonne voie, quoi. Euskararen egoera, Siberuan badakite, eta hemen orain gauden lekuan adibidez Baionan oso gaizki gaude, Miarritzen ere, Angelun ere, hori BAB delakoan, esan euskararen erabilpena oso gutxi da, eta oso gutxi erabiltzen da, eta ez dakit jendeak badaki, baina ez dugu aski erabiltzen. Gutxigo legealdetik zailtasune dauzkelako, baina bai. Orokorren gutxi, jende badaki, baina gutxi erabiltzen da. Gaztengan bereziki ikastolak direla eta klase elebidunak direla eta bai publikoak, bai pribatuak, pentsatzen dut, ez naiz bakarrik hori eraiten duena, bai hala ere eskolaren egoera pite bat hobetu dela, gazteek behar gehiago hitz egiten dutela eta ongi ikasten baitute eskolan, hori ere guretzat hala ere naiz, 30 urte edo baduen ikastetxetan ari direla eskora, zala ere nolazbait, entzat bederen, gauza frango berria da nolazbait ikusiz, hor denboran nola zen, guk xantzaukan ginuen etxen ikastea, benan jada horroitzen naiz nire gazte denboran eta eskolan frango guti ziren eskoraz egiteko gai zirenak. Beraz, alde hortatik, pentsatzen dut, egoera pikin bat bederen, hobetzen ari dira. Ez dakitxo beraz, alde batetik egiak ezkatuak girela biziki, lege aldetik eta ez gaude bat ere ongi, baina bestalde iduritzen zait gazteak gero eta gehiago interesatzen direla hizkuntza hori eta ezagit. Pentsatzen dut lana asko badela, baina hobetuz joaten aldera. Ikusiko zenuke iparraldea hegoaldearekin batera estatu independente bat izatea edo sortzea Europan? Ere utopikoa momentuz, bai, hori da ametsa da. Egia esan da, gustatuko litzak, gauza da gustua, baina egia esan da oso hondik hortiko zurrutik. Pixkanak inberduko eta batzen bagea kulturalki eta hori gero etorriko da beste erloak, baina ametsa da, momentuz ametsa da, baina gustatuko litzak noski. C'est qu'il y a des différences, non, entre la partie française et la partie espagnole. Oui, mais bien sûr, je serais pour l'unité de tout le Pays Basque, que ce soit français ou espagnol. Hein, ouais. Les régions et tous les pays vivent en parfaite harmonie, en se respectant l'histoire, le présent, la paix, etc. C'est important. Kristona eta egia esan orain Baionara etorri zarete eta guretzako oso garrantzitsua da jakitea Euskal Herria erraten dulari, Ipar Euskal Herria hor ere barruan dagoela, ez dela bakarrik EA eta Nafarroa, baizik eta Ipar Euskal Herrian ere nahi dugula gure Euskal Herria osoa independentzia. Eta ez gaituzue antzi behar eta gurekin harremanetan jarri lortzeko independentzia osoa. Iparraldea eta hegoaldea orokorki nolazbait gehiago bederen kurutza ditezen, elgar ulertzeko, gehiago, eta zendako ez, egun batez horiek bat egitea.
Ni adosen ez behenan, denentzat ez dakit, han eta hemen ez da gauza berdina, ja denak eskolaz, behenan ez da gauza bera. Niretzat ongi litzateke, ni joaten naiz bestaldera eta hemen egoten naiz ere, denak eskoldunak gira.